mbega akarengane k'ibihekane umunyarwanda akorerwa bisanzwe ko yarenganyizwe bityo rero akagenda nta ndishi. Katwakire umuntu uhagaze kuri satelite za ruda kuva mu majyaruguru y'u Rwanda. Tubahaye ikaze mu birindiro bya ruda kuri satelite za ruda. Alo. We, Muraho neza. yego Barafinda. Tubahaye ikaze rwose hano mu birindiro byacu. Yego nanjye rwose ndakwishimiye kwa guhamagaye. Ikindi rwose hano bose baratangaye barumiwe bose baguhaye ikaze iwacu hano rwose. Utanga igitekerezo cyawe n'icyifuzo ugaragaze n'ikibazo byose tuganire neza ku murongo. Yego nsuriza umudamu n'abana. Uri hariya hirya y'i Rwamagana. Reka ndi mu Gakenke. Nuko mba nakubonye kuri YouTube nkabona nkwishimiye nka Barafinda Umunyapolitike. Gakenke yego ndabibona hano ku murongo. Nanjye narindimo nkubita icyumvirizo ndebe kuko Gakenke ni abantu banjye cyane ndabemera cyane. Mumeze mutemerewe muti Gakenke mu majyaruguru. Tumabasawa rakandekere tuzongera ejo urakoze. Yego murakoze cyane kuba munteye akamu ndabishimiye cyane murakoze cyane mukorere Yego mugabo Barafinda. Banyarwandakazi mumenye ubwenge, tumenye ubwenge. Nimba FPR inkotanyi ikubuza ikakunyaga utuntu tworoheje, muba mubona ibikomeye izabibarekera, muzatunga ibikomeye. Nimba ishobora kubanyaga ikabateza ikafatira igashimuta ibyoroheje, namwe ikabashimuta mucyoroheje, nimukomera mugakira mukaba abakire mukaba abatunzi mukaba abashoramari, muba mubona izaborohereza ntizabamenesha nka Rujugiro n'abakabuga n'abandi ba majyambere baba mu mahanga bafite inote n'abandi benshi ba mironko barajujubijwe muri iki gihugu. N'abandi mumenye ubwenge impinduka ize. Umunyapolitike mwiza w'amahoro nyawe. Muri demokarasi ibitekerezo biratangwa. Abo yikica mugani wanyu abasigaye bakazogira icyo bakora bari mu gihugu indani. Impinduka ni ngombwa, demokarasi nziza yihuse ni ngombwa. Se burya bwose naruhindisha yifuza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwavaho. Ntabwo nari mbizi numvisha mvuga ko noneho gusa ngo yifuza ko bwava ariko iyi ni demokarasi demokarasi yihuse y'abaruda. Nyayo demokarasi nyayo y'igifute. Abaperezida bagundiriye ubutegetsi gusumbya abandi muri Afurika, icyo tuzagikemura muri ruda ni ukubakurikirana umwe ku wundi Afurika yose, bityo rero ruda izabikuraho. Ruda oye! Mwihangane gakondo igiye gutekana gutuza, abanyarwanda batuzwe batekane batunge babyare hungu na kobwa barambe. Ruda iraje gutunganya ibintu byose. Banyarwanda mujye mukundana byimazeyo mutaryarya, birumvikana urukundo ku isonga, umubano mu bantu mwese tuzabashingira mukundane kuri aka gataka ka Repubulika y'u Rwanda nyine. Birumvikana mwese bana b'abakobwa n'abahungu mushoje mwishiwe, tuzaca umuco wo kugumirwa abaruda n'abarudakazi.
ati twiyemeje gukorera abanyarwanda n'ikiremwa muntu muri East Africa, Africa no ku isi yose. Ruda umunyapolitike mwiza w'amahoro nyawe nkaba ndwanya akarengane k'ibiheka n'ibyenda gusa nkabyo. Perezida nyaperezida umuruda mukuru, umusaza w'ukuri ugira amateka w'ukuri, perezida w'ukuri muri Afurika n'isi yose. Kuri mwe mwese abakiri bato n'abakuze bamwe batamenya amateka yaranze kano karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, tuvuge i Burundi, Kongo, baranzwe n'ifaranga rimwe ry'inote za mbere zasohotse zakoreshejwe n'abaturage bari baturiye muri aka karere ka shepejeri. Bityo rero ni muri urwo rwego mwe abakiri bato mufate kuri uru ruzitiro mumenye ibyaharanze aka karere, ibyaharanze mu gihe mwari mutarabaho n'igihe mwabayeho. Aya mateka arahari, umusaza ndahari.